Apakah ini kampung pada suka pencalikan teh? Kemana ya orang-orang di sini? Saya bawa uang banyak, terutama buat bikin villa di sini. Saya punya banyak uang nih, hasil menjual sesebita dan menjual cangkang aqua. Mangsa. Kita mah pasti bos. Aku naoge ngagendok. Karena pasti orang kaya. Bermahala mun ayeuna urang pegat. Hayu. Ayo. Ini orang kok jelek-jelek banget. Yang satu kayak tutup termos, yang dua kayak tutup panci. Hei bos, mana rek mana? Saya mau beli tanah. Aya tanah mah, lamun bala-bala mah loba. Oyem loba. Karedok aya. Teleponeng ge aya. Apa kau bilang? Nah, dibilang datu di kilo. Brengsek. Itu mang temake keresek. Ah, gak nyambung sama orang-orang kampung mah. Terus tong loba ngomong, mana duit? Mana perhiasan? Mana dompet? Mana loket? Bedana loket jeung dompet. Asa nama sarua. Sarua balagu kabeh. Nyaho. Naon sok naker lalaki, loket naker awewe. Salah. Loket mah tepat nandan duit, dompet mah tepat nyimpen artos. Nah, sarua-rua kene. Bicara apa? Saya mah kagak ngerti. Tekan. Ada apa ini? Virus. Nah, numbung hati senana hauk. Narahan. Ah, duit. Ya. Wah, banyak sekali. Itu uang saya jangan diambil, baru ambil dari ATM. Coba ngomong pokok nama hasil. 2 bagi 2. Hari urang henteu. Orang oge atuh bagi. Tidak bisa. Jangan coba-coba sama saya, nanti dilaporkan sama polisi. Coba ngomong, urang mati sieun. Urang dengeran we. Di deket hayu. Nah, ka urang. Sorry. Lehon, tenggelan. Rasakeun yuk. Ya. Au. Ya atan geus aw-awan. Heuy, urang hayang nenggelan heuy. Ulah budak leutik mah. Saha itu anu ditenggelan? Barudak yang ditenggelan. Mana? Tuh, itu. Orang turungan itu mah, orang teu berdosa. Oh, bagus siap. Berangkat. Itu mah teh. Naon ieu? Ngajieun keributan di lembur ieu. Cincabokan lagi hiji. Kelontong. Mane wanita itu ya opatan. Teuing atuh. Ari mane pi teuing atuh urang ge euy. Ok, sahabat mah maju. Kumaha tuh? 1 lawan 1. Oke, tidak masalah. Sok mana maju. Oke. Sok tewa amun bisa mah. Jelema. Wah, jurik. Mana oi? Sok mana maju. Oke. Dua sempitnya kebuka.
Oke. Oh, yang satunya saya tangkap. Oke. Orang-orang sini sakti sekali. Punya bidadari. Mana-mana. Woi, betul itu. Gedung macu. Tinggi semampai. Body gitar Spanyol. Oh, nang sapoto. Alis ngejeler pae. Dengan bengkok dah. Kan warung tis puting mbak padi. Tak putih bago. Sebetul sempurna. Seperti Nisa Sabian. Orang helian. Oke, Malam. Neng bisa kenalan sama yang ganteng ini. Ganteng kok hidung. Alah, Ama si ganteng kalam. Namun dino artisnya Aliandot Sarip. Tarik Mangsu Handi. Alim abi mat kaos kene. Permisi. खो ना दूं मैं पाके तुमको. Hei tuyul, gantengan saya. Jangan ganggu, itu punya saya juga. Sudah, kamu mau jajan sana. Sabar. 100.000. Asik jajan. Sekarang perkenalkan, nama saya Willy. Oh, nyeri. Maaf, bukan muhrim. Kita jalan-jalan. Kita jajan bersama Kopa. Bentar abi mah bisa sedang ku si bapak.